Ebibireho obw'emyete ebirenetunga obuhwezi bwa pikipiki okubahwera mu kushubura amate obuhirwe yaba Ankole Private Sector Promotion Center na Ripple Effect Uganda barukorerwa ba Mastercard Foundation. Picheji mwagikozesa kubi na nchekeri ntujakira tukitwa aruho mushoro third party yomwaka so utwenda mutaka hateganisibwa mukore mweyongere kubaje uburyo mudayaromu kube ngubona kube ngutasi yakwezi emitwaro 24 n'ishweka torhamwe kandi kinkamya munyakatunga echo mwagizire muta mwakishikiroho abo kuba kutubentwara audit shanga ngo amagoba gumukuba mukozera muhergo kwezi kumufitama mwagabagana shanga nguriyo mena asako aninge mutwara 2 na nezinde zumukuba muhero mukora at least zike mutwara 24 n'ishweka ekigenderwa cha project abahirwe bukoreso okubahweraho umurimo gwabo okushubura amate obo hatukatandika tushubura riti 5 bana hatujye muri ta bena obo twine rita benezo twine challenge yo kugira ngo tukuba twagishaho amashanyarazi gacemara kurugaho amategito gafa kunka mwena abo kutira kusigwe nyima na munoma abakazi imyeto nabo bintu ngore mambere yabo so eji project negendera munongo kurangu yatumbura imyeto akwakora no population yitu ya Uganda imyeto niyo myingi munongo kandi twabangira imyeto njimayisa ngo nibiza kubangira ihangeri okutunguka kumbere byonyisho nyino kwikiriza kugira ngo ebariyo ne batukorera nibiza kuyamba imyeto yitu nibigiha omumbere ibabiye barimu eyenyema nibatunguraho era na munonga ngazi kutunga umukono gundi ogwa government nago kukatahira mwaho twakubire nitutunga twakubire tuyambe imyeto yitu etunguka abahire yo pwezo obu nwagira ngo bagenderire okwera imyeto okutunga emirimo no kurwanisa obworo mbyanga gasha konesu masindia nabo.